Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Deputy Commissioner jong ke East Gentia Hills District uba I Kharmalki ula kular ye ka Environmental Coordination Committee badi ki hesnong jong ke elaka Sutunga ba un somodui de ka ejahar persha ye ki try jong ke coke factory bala sha nyo bean ki badan hopo ke jeli jong ke elaka Sutunga halor ka jing pentrai bean wat hadin bala mana bakim dei setiaban pli ye ki karkhana. Deputy Commissioner ulapan pau ya kani ha kajing ya kendo ya kinong elam jong ka Environmental Coordination Committee bad di ki wahe snong jong ke elaka Sutunga ha ka khatnyo tarik ubanai nailar arajar arpuai harangkat kajing donlang jong Superintendent of Police ka East Gentia Hills lembat ke officer jong ka district. Nakaliang jong ka Environmental Coordination Committee kala ay poru yang Deputy Commissioner ba un penorlong ya kani ka jingdawa hado ka arpau tarik ubanai nailar arajar arpuai mereka jo ke por ke komiti kala berngamru bala da Deputy Commissioner umbat yala ka juban lak kumba ulak lay ke komiti kamban se ban shim de ki weipat ki lat ki lenti ki bakham ting